салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман манзури шумо. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Масъалаҳои мубрами рӯзномаи дуҷониба ҳамчунин мавзуоти байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Президентҳо аз сатҳи имрӯзаи ҳамкории дуҷониба изҳори қаноатмандӣ карданд. Сарварони ду давлат ҳамдигарро бо фарорасии идҳои Наврӯз ва иди Садаи Фитр табрик намуданд. Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев пешвои миллатро ба муносибати ба имзо расидани шартнома дар бораи сарҳади давлатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон шодбош гуфтанд. Дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҳамзамон дар робита ба ҷадвали вохӯриҳои минбаъдаи дуҷониба ва бисёрҷониба табодули назар намуданд. Аз ҷумла оид ба мулоқоти сеҷонибаи президентҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ки қарор аст дар охири моҳи ҷорӣ дар шаҳри Бостонии Хуҷанд баргузор шавад, табодули афкор сурат гирифт. тавре иттилоъ доданд имрӯзҳои 16-17 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар Федератсияи Русия қарор доштанд. Барномаи сафари расмии роҳбари давлати мо ба Русияро мулоқоту музокироти ҳайатҳои расмии ҳарду ҷониб бо иштироки роҳбарони Тоҷикистону Русия, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин оғоз гардидани сохтмони ду иншоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври маҷозӣ ва имзои як қатор санадҳои нави ҳамкорӣ мукаммал сохт. гузориши ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин хусус омода шудааст. 16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. маросими истиқболи расмии меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснуллин ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ пазироӣ карданд. барои истиқболи шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаровули фахрии гарнизони ҳарбии Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. Почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, города-героя Москву, построен начальник почетного караула капитан Звонков.
17 март сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба Федератсияи Русия бо гузоштани гулчанбар бар пояи оромгоҳи сарбози номаълум оғоз гардид. дар маросими гулчанбаргузорӣ дар боғи Александр қаровули фахрӣ ва оркестр саф ороста буд. коменданти ҳарбии Москва оид ба саф кашидан ва омодагии горди фахрӣ барои баргузории маросими гиромидошти хотираи қурбониён ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш дод. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти мусиқии маросимӣ дар назди гулхани абадӣ гулчанбар гузошта бо дақиқаи хомӯшӣ хотираи қаҳрамонони Федератсияи Русияро пост доштанд. сипас баъд аз садоҳои бонг ва дақиқаи хомӯшӣ суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардид. баъд аз анҷоми маросими гулчанбаргузорӣ бо қадамзании мутантан аз назди президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иштирокдорони маросим қаровули фахрӣ гузашти низомӣ анҷом дод. дар ин маросим сарвари давлати Тоҷикистонро намояндагони воломақоми ҳукумати Федератсияи Русия ҳамроҳӣ намуданд. баррасии масоили ҳамкории Тоҷикистону Русия дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин оғоз гардида дар вохӯрии васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду кишвар идома ёфт. масъалаҳои калидии муносибатҳои ду кишвар ва мавзӯъҳои мубрами минтақавию байналмилалӣ ба таври муфассал муҳокима гардиданд. Уважаемый Эмомалӣ Шарипович, рад вас приветствовать в Москве. И прежде чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить, да, и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз, 21 марта, по-моему. Спасибо. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье. 2 марта у вас прошли выборы, и партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, я уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе. Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. 9 мая на участие в мероприятиях торжественных по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним %, достиг $1,5 миллиарда. Объем капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше, даже 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения с властями, со своими партнерами из областей Таджикистана. Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. И сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению. Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов, и они подготовлены. Ну, конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наша команда хорошо подготовлена с обеих сторон. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Владимирович. Во-первых, огромное большое спасибо за приглашение, теплый прием и гостеприимство. Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей.
активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место занимает, двусторонней повестки занимает вопросы безопасности. Готов обсудить сегодня с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за теплый прием и гостеприимство. Спасибо. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушди хуби муколамаи сиёсӣ дар ҳамаи сатҳҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. рушди бо суръати ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дар солҳои охир таъкид гардид. аз ҷумла масоили густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои саноат, энергетика ва кишоварзӣ баррасӣ шуд. ба масъалаҳои рушди робитаҳои гуманитарӣ, ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳанг ва маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. гуфта шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон 71 муассисаи таълимӣ бо забони русӣ, аз ҷумла онҳое ки соли 2022 аз ҷониби сарони давлатҳо ифтитоҳ ёфта буданд, ҳамчунин 190 мактаби омехта фаъолият доранд. дар ин зимн ҳамкорӣ дар таъмини ин муассисаҳои таълимӣ бо китобу маводи таълимӣ ва адабиёт бо забони русӣ аз масъалаҳои матраҳ боқӣ мемонад. зикр шуд, ки дар Тоҷикистон 3 филиали муассисаҳои бонуфузи олии таълимии Русия фаъолият дошта, зиёда аз 28 000 шаҳрвандони Тоҷикистон дар донишгоҳу донишкадаҳои Русия таълим мегиранд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки моҳи июни ҳамин сол дар Федератсияи Русия рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон баргузор карда мешаванд. таъкид гардид, ки дар ҳар ду кишвар барои мукаммалсозии ҳамкории байниминтақавӣ, аз ҷумла баргузории як қатор чорабиниҳои гуногун сатҳ дар ин самт талош хоҳанд кард. ба ҳамкории байнипарлумонии ду кишвар баҳои баланд дода шуда, ҷонибҳо барои идомаи босамари он дар оянда изҳори ҳавасмандӣ намуданд. таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва тақвияти ҳамоҳангӣ дар фаъолияти муштараки хадамоти махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои амниятӣ аз масъалаҳои муҳими музокирот буд. ҳамкории судманд дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳи сарони ду давлат қарор дошт. 17 март дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Русия, дар толори қасри Кремл маросими маҷозии оғози сохтмони ду иншооти муҳими иҷтимоӣ ва гуманитарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маросими оғози бунёди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва маркази байналмилалии таълимӣ барои омӯзиши кӯдакони балояқат дар шаҳри Душанбе, аз маҳалли сохтмони иншоот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ оид ба омодагӣ ба баргузории маросим гузориш доданд. Хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу и, разумеется, всего доброго, успехов разрешаю. бо розигии сарони давлатҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин барои бунёди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва маркази байналмилалии таълимӣ барои омӯзиши кӯдакони болояқат дар шаҳри Душанбе санги асос аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дигар шахсони масъули ду ҷониб гузошта шуд. сарони ду давлат ва дигар ҳозирин маросими гузоштани санги асоси ин ду иншооти муҳими соҳаҳои фарҳанг ва маорифро дар мониторҳои калон дар қасри Кремл мушоҳида намуданд. қобили зикр аст, ки оғози сохтмони ин ду иншоот боз як нишонаи тавсеяи бомароми робитаҳои гуманитариву фарҳангии Тоҷикистону Русия мебошад. пас аз анҷоми музокироти сатҳи олӣ дар ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин, санадҳои нави ҳамкорӣ
ба имзо расид. созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати федератсияи русия оид ба ҳамкорӣ дар барқарорсозии заминҳои ҷумҳурии тоҷикистон ки дар натиҷаи истихроҷи уран ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ зарар диданд. созишнома миёни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати саноат ва савдои федератсияи русия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи саноат. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати федератсияи русия дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон. барномаи шарикии стратегӣ миёни вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мудофиаи федератсияи русия дар соҳаи ҳарбӣ барои солҳои 2026-2030 ва нақшаи амалии он барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум миёни Бонки Миллии Тоҷикистон, Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Марказии Федератсияи Русия, Вазорати молияи Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ дар самти баландбардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамдигарфаҳмӣ миёни Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди рақамӣ, алоқа ва коммуникатсияи оммавии Федератсияи Русия вобаста ба ҳамкорӣ дар соҳаи рақамикунонӣ ва технологияҳои иттилоотӣ. созишнома миёни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Кирови Федератсияи Русия оид ба татбиқи муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва хориҷӣ дар соҳаи тиҷоратию иқтисодӣ, илмию техникӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ. баъди имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин барои доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста оид ба натиҷаи музокироти сатҳи олӣ бо изҳорот суханронӣ намуданд. Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, друзья, искренне рады приветствовать президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона, который находится в России с официальным визитом. Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными. Отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнерский и союзнический характер, основываются на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга. А самое главное, они продолжают поступательно и динамично развиваться. Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наши капиталовложения составляют 1,6 миллиарда долларов. Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96%. Последовательно выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Целый ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт МИР. Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов. Реализуются подписанные в октябре прошлого года программы экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двухстороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году. Россия поставляет большие объемы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. На таджикистанском рынке активно работает «Газпромнефть», владеющая сетью нефтебаз и заправочных станций и обеспечивающая весомую долю всех налоговых платежей в государственный бюджет страны. Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики.
построенная с российским участием Стангюдинская ГЭС, производит 12% потребляемой республикой электроэнергии. Наши компании готовы и далее оказывать содействие эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей генерации на основе самых передовых технологических и экологических стандартов. Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности, полного цикла от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Налажены поставки на таджикистанский рынок продукции машиностроения, легковых автомобилей, труб, изделий металлопроката. А в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением в Душанбе в скором времени будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк. Хорошо известно, что в России живут и работают порядка 1 миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика, и вносят большой вклад в развитие российской экономики. И что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей. Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции. Отмечу также, что наша страна предоставляет Таджикистану значительное донорское содействие. За счет российских средств республики финансируются программы школьного питания, модернизация оросительных систем, а также многие другие проекты в важных сферах жизни таджикистанского общества. Продвигается сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы очень благодарны президенту Таджикистана за такое бережное отношение к русскому языку. В этой связи отмечу успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке. Речь идет о 5 школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5500 учеников. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России. Кроме того, в настоящее время в российских вузах, а также на филиалах в республике и в Российско-Таджикском славянском университете обучается более 35 тысяч таджикских студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных для стран СНГ квот – 1000 государственных стипендий. Сегодня в Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства при участии России Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. И мы с Эмомали Шариповичем приняли в ней участие по видеосвязи. Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы народов России и Таджикистана. А в нынешнем году мы вместе отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это действительно общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади. Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Мы осуществляем координацию по ключевым направлениям и на основных международных площадках – ВДКБ, ШОС, Содружество независимых государств. Россия оказывает поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году.
главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе. Разумеется, мы не могли не обсудить и проблематику безопасности в Средней Азии, в частности, с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности, дислоцированные в республике 201-й российской военной базы. Условлено и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Упомяну, что в конце 2023 года состоялось открытие погранзаставы в горном районе Таджикистана. Застава построена за счет российского федерального бюджета и укомплектована самыми современными техническими средствами и вооружением. Мы договорились сегодня, что будем продолжать работать по этому направлению. В заключение хотел бы подчеркнуть, что состоявшиеся у нас переговоры, обмен мнениями, подписанные документы, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению российско-таджикистанского партнерства, послужат улучшению благосостояния и процветания народов наших двух стран. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение посетить с визитом Российскую Федерацию. В ходе переговоров, как уже отметил уважаемый Владимир Владимирович, мы подробно рассмотрели ключевые вопросы отношений двух стран, а также актуальные региональные и международные проблемы. С удовлетворением подчеркнули хорошую динамику политического диалога на всех уровнях. Отметили, что положительный импульс в последние годы получило торгово-экономическое сотрудничество. Наблюдается поступательный рост товарооборота. За прошлый год его объем увеличился почти на 16% и составил порядка 2 миллиардов долларов. Договорились о подготовке межправительственного плана мероприятий до 2030 года на увеличение объемов взаимной торговли. Мы будем поддерживать деятельность в Таджикистане компаний с российским капиталом, которых на сегодня насчитывается порядка 400. Достигнуты договоренности об активизации совместной работы в области промышленной кооперации, подчеркнули положительную динамику сотрудничества в текстильной отрасли. Как перспективные направления сотрудничества мы отметили агропромышленный комплекс. В этом контексте мы предложили российской стороне активизировать шаги по созданию в Таджикистане предприятий по переработке аграрной продукции, в частности овощей и фруктов, хлопка сердца, кожи и шерсти. Была подчеркнута готовность таджикской стороны к расширению экспорта на рынке России экологически чистой аграрной продукции. Сегодня мы договорились о реализации совместно с Росатомом второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана. Считаем целесообразным проработать вопрос проведения экспертами двух стран экспедиций для изучения состояния наших ледников. Сегодня под воздействием последствий изменения климата наблюдается тревожная тенденция ускоренного таяния ледников Таджикистана, которые являются источником формирования до 60% водных ресурсов Центральной Азии. В ходе переговоров мы уделили соответствующее внимание вопросам сотрудничества в сфере энергетики. На переговорах мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества в гуманитарной сфере.
в режиме видеоконференции дали старт строительству русского драмтеатра имени Маяковского и Центра для одаренных детей в столице Таджикистана. Мы договорились, что в июне этого года в России пройдут Дни культуры Таджикистана. Сегодня мы предметно обсудили сотрудничество в области трудовой миграции. Будет активизирована межведомственная работа в этой сфере. Усилия будут направлены на содержательное наполнение межрегионального сотрудничества. В настоящее время порядка 80 регионов России поддерживают торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Таджикистаном. На переговорах дали высокую оценку межправительственному взаимодействию. Сегодня мы подробно обсудили сотрудничество в области обеспечения безопасности. Между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран налажено тесное и плодотворное сотрудничество в данном направлении. И это дает конкретные результаты последних годов. Взаимодействие сторон в этой области охватывает широкий круг вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности. Это, в частности, терроризм, экстремизм, проявление радикализма, трансграничного организованная преступность, включая киберпреступность и незаконный оборот наркотиков. Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату. Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства. В завершение вновь хотел бы поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича Путина и всех российских друзей за теплый прием и гостеприимство. Спасибо за внимание. ҳабдаҳуми март сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар федератсияи русия анҷом ёфт. маросими гусели меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар фурудгоҳи внукова 2 шаҳри москва баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати федератсияи русия самимӣ гусел карданд. майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии 2 кишвар оро ёфта ротаи қаровули фахрии гарнизони ҳарбии москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф оростанд. баъди гузориши фармондеҳи ротаи қаровули фахрӣ ба меҳмони олиқадр дар ҳамин ҷо сурудҳои миллии ду давлат навохта шуд. маросими гусел бо гузаштани президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз назди ротаи фахрӣ ва эҳтиром ба парчами давлатии русия ба поён расид. Господин президент, почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего убытия из столицы Российской Федерации, города-героя Москва, построен начальник почетного караула капитан Звонков.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمون کادرهای با وظیفه‌های راهبری در مقامات گوناگون حکومت دولتی تعیین شده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت کشور در هیئت راهبری وزارت معارف و علم، وزارت نقلیات، کمیته زبان و اصطلاحات، کمیته کار با زنان و اویله، агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, хадамоти иҷро, саridораи ҳифзи сирри давлатӣ, агентии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва чанде аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои илмӣ, тадқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тағйироти кадрӣ анҷом дода шуд. аз ҷумла кадрҳое ки ба синни нафақа расиданд, аз вазифа озод ва мутахассисони ҷавону варзида ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон зимни суҳбат аз ҷумла таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масоили баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас, ба талаботи замон мутобиқ ва самарабахш намудани тадқиқоти илмӣ, тақвияти ҳамоҳангӣ миёни илму истеҳсолот, беҳтар намудани сифати корҳо дар соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, кор бо занон ва оила, ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани зербино ва хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиёт ва дигар мавзӯъҳои ҳалталаб ҷалб намуда, ба кадрҳои ба вазифаҳои масъули роҳбарӣ таъин шуда супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки ҳар як хизматчии давлатӣ бояд бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва содиқонаю софдилона бо қалби поку ниятҳои накӯ вазифаҳои хизмати худро иҷро намуда, ҳамзамон мудом дар тарбияи кадрҳои ҷавон ҳамаҷониба саҳмгузор бошанд. ҳамчунин ба омӯзиши амиқи забонҳои ҷаҳонӣ ва аз худ намудану ба манфиати кор васеъ истифода намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода иҷлосияи шашуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025, созишнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сохтмон ва истифодабарии роҳҳои автомобилгард, ободонӣ ва истифодаи чорроҳаи автомобилгард, шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи таъмини дастрасӣ ба объектҳои хоҷагии об ва энергетикӣ ва созишнома оид ба маблағгузории кӯмаки техникӣ барои маблағгузории лоиҳаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони маҷлиси намояндагон масъулони соҳавӣ муаррифӣ намуданд. имрӯз дар вазорати мудофиаи мамлакат бо иштироки роҳбарони мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа баргузор гардид ки дар он як қатор масъалаҳои марбут ба амнияти давлат ва баланд бардоштани қудрати дифоии мамлакат мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоид ба гузориши таҳиянамудаи ҳамкасбонамон аз Маркази матбуот ва иттилоотии Вазорати мудофиаи кишвар. جلسه کاری طبق دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان دایر به تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های اساسی عملیاتی استراتژی قوه‌های مسلح و ساختارهای مدافع حدودی جمهوری تاجیکستان تحت راهبری کاتب شورای امنیت جمهوری یوسف رحمان برگزار گردیده. در آن راهبران وزارت اداره‌های دخلدار کشور، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت اشتراک نمودند. در جلسه مسائل وابسته به آمادگی ساختارهای دخلدار به مدافع دولت، تحکیم هماهنگی ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و وزارت اداره‌های مربوطه کشور در سمت تشکیل جمع آمد مدافع حدودی، مشغولیت‌های آمادگی سفربری، تأمین آنها با واسطه‌های مادی تکنیکی و دیگر مسئله‌هایی که بهر باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی دولت مساعدت می‌نماید مورد محاکمه و بررسی همه‌جانبه قرار گرفت. در این ردیف قید کرده شد که پیشوای ملت
президенти جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دائما در حل همه مسئله های امنیتی دقت اولین درجه ظاهر نموده، فعالیت و برد و باخت ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت را تحت نظارت پیوسته خود قرار دادند. زیرا افزای پرتضاد جهان معاصر، ظهور عملهای نامطلوب و وضعیت نهایت مرکب و زود تغییر یابنده حربی سیاسی یک قطار کشورهای سیاره تقاضا می نماید که راهبران وزارت اداره های دخلدار کشور تطبیق عملی نقشه چاره‌بینی های پیش بینی شده امنیتی را با درک مسئولیت بلند و اراده قوی اجرا نمایند. سال هفتم است که در مملکت آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برگزار کرده می شود. با این مقصد امروز در شهر دوشنبه جلسه یکم هیئت کمیسیای آزمون مذکور برگزار گردید. گزارش در این باره. امروز در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جلسه یکم هیئت کمیسیای آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. در سال 2025 تحت ریاست رئیس کمیسیای آزمون مذکور معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری برگزار گردید. اینچنین در کل جلسه مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اعضایان کمیسیای آزمون، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت، سردارا و مدیران ریاست و شعبه‌های معارف و دیگر مسئولین اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چاره‌بینی ابراز گردید که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است راه اندازی گردیده از جانب اهالی دستگیری وسیع پیدا کرده است. در ادامه مسئولین دایر به وظیفه‌های کمیسیای جمهوریوی و صلاحیت‌های آن طبق نظامنامه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برآمد کرده وظیفه‌های کمیسیا را در سمت برگزار نمودن آزمون ابراز نمودند. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2025 با نظامنامه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است تغییر و الهه‌ها وارد گردیده در سال 2025 نامینه ایجاد نظم و نثر طبق خلاصه و پیشنهاد کارشناسان از نظامنامه بیرون کرده شد. همزمان جهت باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان با دستگیری به واسطه راهبریت دولت با نظامنامه آزمون در سال 2025 نوگانی‌ها وارد کرده شد. همین طور وابسته به اشتراکچیان آزمون محدودیت‌ها برطرف کرده شده. منبع در آزمون مذکور در برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندان کشورهای خارجی از آن جمله تمام تاجیکان جهان و هموطنان برون مرزی نیز میتوانند فعالانه اشتراک نمایند. اینچنین مکافات پولی برای غالبان آزمون 2 برابر زیاد کرده شده. مبلغ عمومی برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 6,670,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در آخر هیئت جلسه آزمون قرارهای دخلدار جهت برگزاری دور اول آن و اندیشیدن چاره‌های ضروری قبول نمود. سال سیوم است که ساختمان راهی اتومبیلگرد دوشنبه کلما قطعه قلعه خم ونج در آمدگاه ناحیه روشن ادامه دارد. تا این مدت در حدود ناحیه دروازه و ونج زیاده از 50% کارهای منفرش‌کنی قبط یکمی راه انجام یافته است. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. در آمدگاه نقب ماشینگذار رقم 1 در ساختمان راهی اتومبیلگرد دوشنبه کلما ونج سرحد ناحیه روشن در قطعه قلعه خنبی ناحیه درواز جایگیر است و 3388 متر درازی دارد. زحمت و تلاش‌های شبانه روزی مسئولان و راهسازان نتیجه ها را برای رسیدن به هدف‌های نیک افزون می‌گرداند. در همین دایره 16 مارس سال 2025 پس از انجام آخرین کارهای پرمکنی و ترکشی نقب رقم 1 کشوده شد. این برای نقب کنان خصوصا مسئولان و راهسازان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق روزی فرح و شادی و خاطرمان بود، زیرا این قسمت اساسی انشاءات با جلب متخصصان داخلی و خارجی در مهلت معین شده و صفت بلند به انجام رسانده شده است که برای پیشرفت فعالیت من بعده کارگران مساعدت می‌کند. ما در مدت 2 سال و 4 ماه توانستیم که کارهای ترکشی و پرمکنی را به انجام رسانیم. این روز همچون روز تاریخی در بدخشان باقی میماند که نقب کلانترین در بدخشان در با درازی 3388 متر هست.
ин шабу рӯз барои вусъати корҳои боқимонда дар нақби мошингузари рақами 1 зиёда аз 200 нафар машғули кор ҳастанд ва дар 3 баст фаъолият менамоянд. дар рӯзи умумии ҳарду нақби мошингузари роҳи автомобилгарди душанбе кулма қитъаи қалъаи хумб ванҷ сарҳади ноҳияи рӯшон 5200 метрро ташкил медиҳад. ҳоло мувофиқи нақша дар нақби дигари иншоот корҳои арматурбандӣ ва сементасионӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ идома дорад. боқимонда корҳои мумфаршкунӣ ва чароғонкунии нақд дар оянда пешбинӣ шудааст. нақдканони тоҷик бо қувваи рустамона ва азми иродаи мустаҳкам тамоми қувваи худро ба харҷ доданд ки нақби мазкурро дар вақти муайяншуда бо сари баланд супоранд. таркиш шуд ва ин таркиш ду қисматро бо ҳам пайваст, яъне ки деҳаи кевронро бо деҳаи ҷорф пайваст намуд. мо мардуми дарвоз аз сиёсати пешвои миллат ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ниҳоят хирсанду сарфарозем. нақби якуми роҳ пурра корҳои сохтмонаш ба этмом расид ва ба наздикӣ ки роҳ наздиктару кушода мешавад ва як сабукӣ як кори мушкилоти мардум осонтар мешавад. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи мошингарди душанбе кулма қитъаи қалъаи хумб ванҷ сарҳади ноҳияи рӯшон мувофиқи нақшаи пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд ва риояи меъёрҳои роҳсозӣ бунёд гардида дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. қитъаҳои чорум ва панҷум ки аз ҳудуди ноҳияи ванҷ мегзарад, корҳои сохтмонӣ бо маром ва бо як вусъати тоза пеш рафта истодаанд. рӯи таъмирро солҳои зиёд надида буд. рафтуомади мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба пойтахт бисёр мушкил буд. ҳатто аз як шабонарӯз зиёдтар 2-3 шабонарӯз ҳаракат менамуданд ва роҳҳо бисёр вақт маҳкам ва душворгузар буданд. бо таҷдид ва аз навсозӣ шудани роҳи мазкур ҳаракати мунтазими воситаҳои нақлиёт ва ҳаракати бехатари онҳо пурра таъмин гардида равои шаҳрвандон осон мегардад. фармоишгари ин тарҳ вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамоҳангсози он маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди душанбе чаноқ буда ҳоло корҳои сохтмонӣ бо ҷалби 225 техника ва наздики 900 нафар коргарону мутахассисони маҳаллию хориҷӣ дар 20 нуқта идома дорад. ман наҷмиддин субҳиддин сокини ноҳияи айнӣ миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки мо дар ноҳияи роҳи дурдасти ванҷ ва дарвоз зиёда аз 40 нафар ба корҳои бетонгирӣ ва арматурбофӣ машғул мебошем. барои ободони ватан саҳми худро мегузорем. корҳои сохтмонӣ дар иншоот аз километри 371 деҳаи чорбоғи ноҳияи дарвоз то сарҳади ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома ёфта дар умум дарозии роҳ 109 километрро ташкил медиҳад. бо бунёди ду нақб 15 пули мошингузар ва анҷоми дигар тадбирҳо масофаи роҳ ба 93 километри лоиҳавӣ баробар гардида дар натиҷа 16 километр роҳ кӯтоҳ мешавад. мутобиқи лоиҳа дар қитъаҳои чорум ва панҷум сохтмони 5 адад пулҳои мошингузар ба нақша гирифта шудааст. айни замон мо дар километри 64500 ва 64600 лоиҳа қарор дорем. сохтмони пули мазкур дар ин ҷо оғоз шудааст ки дарозии он 102 метрро ташкил медиҳад ва паҳноии кӯпруки мазкур 12 метр мебошад. роҳи мазкур душворгузар буда аз байни қаторкӯҳҳои дарвоз мегузарад. аз рӯи маълумоти масъулон то ин муддат мунфаршкунии қабати поёнии роҳ дар ноҳияи дарвоз бо дарозии 31 километр ва дар ноҳияи ванҷ 19,5 километр ба сомон расонида шудааст. роҳе ки то сарҳади рӯшон ноҳияи дарвозро мепайвандад, бисёр мошинҳо бо як азияти машаққати зиёд ба нуқтаҳои муайян мерасиданд ва дар баробари натиҷаи корҳои сохтмонӣ ин роҳ ба як роҳи гулистон ҳамвор шуд ки ҳоло бошад қабати якуми асфалт хобонда шуд ва чӣ мошинҳои боркаш ва чӣ мошинҳои мусофиркаш бемамоният ба ҷойҳои лозим рафта мерасонанд.
ҳадафи асосии сохтмони иншооти мазкур таъмин намудани бехатарӣ ва ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ, инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашонидани молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол, таъмини ҷойҳои корӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. имрӯзҳо дар баробари анҷоми корҳои сохтмонӣ ҳамзамон рафтуомад ва интиқоли молу маҳсулот тариқи роҳи мазкур бе ягон мушкилӣ ва дар вақтҳои муайяншуда сурат мегирад. ман сокини ноҳияи Восиқ Холу Сайҷон айни ҳол дар шоҳроҳи Ванҷ Рӯшон кор ва фаъолият карда истодаем ва дар ҷои кор ҳама шароитҳо муҳайё ҳаст. мо бо ҷои хоб, маоши хуб таъмин ҳастем. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар ватани худамон ҷойҳои корӣ зиёд шуданд ва мо шаҳрвандон омада озодона кор ва фаъолият мекунем. дар маҷмӯъ баъд аз анҷоми пурраи корҳо, меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникӣ дохил мегардад. роҳ аз ду хатти ҳаракат иборат буда, паҳноии стандартии он ба 12 метр баробар мешавад. бо мақсади густариши ҳамкории иқтисодӣ, сайёҳӣ ва фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар заминаи сиёсати башардӯстонаи сарони давлатҳо, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷапаров дар самти Бишкек Хуҷанд Бишкек хатсайри мустақими ҳавоӣ дубора фаъол гардид. нахустин парвоз дар ин хатсайр 16 март тавассути ширкати Османи Airlines Қирғизистон анҷом дода шуд. аввалин парвози ҳавопаймоӣ дар масири Бишкек-Хуҷанд Бишкек баъд аз 4 соли таваққуф дубора анҷом дода шуд. ин рӯйдоди таърихи санаи 16 март ба вуқӯъ пайваст ва ҳайати расмии Ҷумҳурии Қирғизистон тавассути ин хатсайри мустақим ба воситаи ширкати ҳавопаймоӣ Осман Airlines ба ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд фуруд омаданд. тоҷику қирғиз дӯст буд, имрӯз ҳам бо ёри ҳам дарҳои мо бикшода аст, дар сулҳ мо ҳамкори ҳам. наврӯзатон муборак меҳмонони арҷманд. ҳайати меҳмонон иборат аз намояндагони васоити ахбори омма, блогерон ва дигар шахсони расмӣ буданд ва ишонро роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар фазои дӯстиву рафоқат бо меҳмоннавозии хосаи тоҷикона истиқбол гирифтанд. ин як хатсайри санҷиши муборакбодӣ аст, ки яъне ки фаҳмидани рафту омад роҳҳо ва баъдан албатта тибқи ҷадвали алоҳидаи парвозҳо, тибқи бо мувофиқа намудани теъдоди хатсайрҳо ин хатсайри мазкур дар самти Бишкек Хуҷанд мунтазам амал хоҳад кард. дар ҳайати расмии гурӯҳи меҳмонон намояндагони агентии авиатсияи Ҷумҳурии Қирғизистон ва роҳбарияти ширкати ҳавопаймоӣ Осман Airlines низ ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварда амалӣ намудани хатсайри самти Бишкек Хуҷанд Бишкекро бо ҳамтоёни тоҷики хеш баррасӣ карданд. маврид ба зикр аст, ки ташрифи меҳмонон дар заминаи мулоқоту вохӯриҳои сарони кишварҳои дӯсту ҳамсоя Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Ҷапаров роҳандозӣ шуда, парвозҳои ҳавоӣ байни ду кишвар пас аз имзои созишномаи ниҳоии марзӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон ва боз шудани марз имконпазир гардид. дар назар аст, ки хатсайри доимӣ дар масири Бишкек Хуҷанд Бишкек аз 8 апрел оғоз шуда ҳафтаи як маротиба рӯзи сешанбе анҷом дода шавад. байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон соли 2014 созишномаи байнулҳукуматӣ оид ба алоқаи ҳавоӣ мо имзо карда будем. дар асоси ҳамон парвозҳо то соли 2019 байни шаҳрҳои Душанбе, шаҳри Бишкек иҷро мешуданд. мутаассифона аз соли 2019 парвозҳо қатъ шуданд. қариб 4 сол парвозҳо набуд. хушбахтона баъди вохӯрии роҳбарои давлатҳо, пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон дар шаҳри Бишкек, читавре ки ҳама мо медонем, ҳама мо бисёр хурсанд ҳастем, ки ин ҳамкориҳо аз боз густариш сар карданд.
давоми рӯз ҳайати меҳмонон аз осоишгоҳи баҳористон воқеъ дар соҳили баҳри тоҷик дидан намуданд. онҳо бо инфраструктураи осоишгоҳ, шароити мавҷуда ва табиати нотакрори соҳили баҳр шинос шуданд. Наши страны, как бы мы один дружный народ, а теперь между нами нет никаких противостояний, препятствий, теперь мы можем дружить, приезжать друг к другу в гости благодаря усилиям наших двух президентов. Теперь наши отношения наладились, чему мы очень рады. Город очень красивый, очень похож на Бишкек и очень похож на наш южный город Ош. И вот эта местность, кстати, очень похожа на наше озеро Иссыкуль, которое находится в Иссыкульской области. بسیار خوشحال شدم که تاجیکستان و قرقیزستان یا مرزشان باز شد. این یعنی بسیار خوبش است. یعنی در اینجا میاییم مثلا تاجیکستان میاییم، از تاجیکستان به قرقیزستان میاییم. дар идомаи сафари хеш ба хуҷанди бостон меҳмонон ба қасри таърихии арбоби ба номи Саидхоҷа Урухоҷаев ташлиф оварда аз толурҳои таърихии осорхона ва боғи зебои Шафати қаср боздид карданд. инчунин зимни ташриф ба қалъаи хуҷанд меҳмонон бо таърихи қадимаи миллати тоҷик аз наздик шинос шуданд. изҳори боварӣ карда шуд ки аз сар гирифтани хатсайри нави Бишкек Хуҷанд ва Хуҷанд Бишкек ба рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сайёҳии ду кишвар мусоидат карда имкониятҳои навро баҳри таҳкими ҳамкориҳо фароҳам меоварад. با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی در شهر لندن چرابینی ادامه بخشیده به جشن بین المللی نوروز برگزار گردید. در همایش ملت‌های حوزه نوروز و ساکنان محلی شهر لندن اشتراک نموده با رسم و آیین و غذای ملی مردم حوزه نوروز شناس شدند.